mu gihe nari maze muri aka gakiza n'ubwa mbere Imana ikumpere message iremereye. Reka nyiguhere muri iri jambo nibwo uri buze kubasha kubitahura neza. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere haravuze ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama mu gitutu cy'ishobora byose. Nari ndiko ndasenga agatiro karantwara, mbona imvura iraguye kandi imvura yari nyinshi cyane. Iyi mvura yagera ku butaka nkabona ihindutse amaraso, mbona ibiterwa byose birandukanye n'imizi. Mu nyuma mbona umuyaga urahushye, kandi uyu muyaga nabonaga ari umuyaga ushushe ugahuha ibitungwa byose na bya bimera na bya bihingwa byari byamaze kuma, mbona byose biragiye. Nuko mbaza Imana iby'iryo yerekwa. Imana imbwira ko isi igiye kuba mbi cyane, imbwira ko hagiye kubaho ibihe biruhije ku buryo buri muntu wese agiye kuba arushe mu mwanya wiwe. Ariko cyane cyane nkabona biriko birarondera abo mu nzu y'Imana, ku buryo ufite ikibazo nonaha kigiye kumugora bwikube inshuro 7. Maze kubaza Imana ndayibaza ngo Mana, ni ryari ibi bintu bigomba kubaho? Icya kabiri ndayibaza nihe ntsinzi dushobora kuronka, twakora iki? Imana imbwira igihe, imbwira n'icyo tugomba gukora. Ibi bihe imbere hagiye kuza hagiye kuba habi cyane. Ndababara cyane mitabaza Imana, ndayibaza ngo ni ryari, mbega intsinzi ni iyihe? Imana irambwira ngo uhereye igihe ubwo buhanuzi burite busohokera, iyo minsi iratangura ibe, n'ibihe bigoye biratangura bibe, ako kanya biratangura bibe. Intsinzi ni iyihe rero? Ikintu cya mbere Imana yambwiye ngo abantu bitiriwe izina ry'Imana mwongere muyegere, habeho kwihana, mureke ibibi byanyu. Icya kabiri mwongere ibihe by'amasengesho. Cya gatatu kigomba gukorwa, Imana yambwiye ngo mufate ahashize muhatsindishe ahazoza. Ndabisobanuraho gatoya. Niba hari ahantu Imana yigeze kukurenza ukabona n'Imana ihagutabariye, iyi minsi mibiri imbere igihe uzajya ubuhuye n'ikigeragezo kidasanzwe, ujye uhita ubwira icyo kigeragezo uti Imana yantabaye cya gihe n'ubira cyahari. Ndagira ngo nibutse abantu bamenye Imana ko Imana yacu idahinduka. Sha ibihe birahinduka ariko Imana ntabwo ihinduka. Imana yambwiye ngo mwubake ibicaniro by'amasengesho mu nzu zanyu, muvuye mu kazi cyangwa se mutanakagiyeho, ariko mugire umwanya mufata kurya, upanga amasaha isaha iyi ndaza gukora iki, mupange umwanya, mupange isaha yo kubana n'Imana, mucane ibicaniro. Ibi bicaniro biraza gutuma Imana yegera hafi yanyu. Ngiye kugusengera Imana kugira ngo Imana igushoboze kurenza iminsi mibi. Iri jambo ryatubwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azokwama mu gitutu cy'ishobora byose. Ngiye kugusengera Imana, zamura kwizera kwawe. Iri sengesho ngiye gusenga niryo kugira ngo Imana igushoboze, kandi ijambo riratubwira ngo nta kizaba ku ntore zanjye ntabanje kukibamenyesha. Ndashimira Imana ko inkoresheje ntihagire ikintu kiza kugutungura. Imana ikumpera umugisha. Fata ku mutima wawe ngusengere hamwe no kwizera kwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ishobora byose kandi Imana ihambaye, uyu mwene data mushiki wanjye ndamusengeye. Sinitaye igihugu arimo, ariko iyi minsi mibi igiye kuza, ndasenze kugira ngo umushoboze, umuhe kwizera,
Satani atayiprofita akamusubiza inyuma cyane. Ndasenze mwami wanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubushobozi bwe bukora ibikomeye. Ijambo ryawe rirambwira ngo ishengero ryanjye ryubatse ku rutare, ngo naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka, la pota kode bozanevoria, ngo ntabwo azarishobora. Ndagushimiye ko kuri Imana, ahantu wadushinze ntawe uzahadukura. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abera bose bari ku mpande enye z'isi, ndasenze ngo bakomeze abari mu bihe bibi byari bigiye kwiyongera, abagiye kwinjira muri iyi minsi bibi. Ndasenze ngo uhagarane natwe, utugirire neza mwami. Ndasengeye buri mugororotsi wese, ndasengeye abagaragu bawe, bagirire neza mwami, uturinde ikibi cyose n'igisa nacyo. Urakoze kubwira isengesho, urakoze kuko ukoze ibikomeye. Mwene data uramushoboje kandi umukoreye ibitangaza, ni mu izina rya Yesu Kristo nawe tubyambaje, amina. Mana ikumpera umugisha, muhagarare mushikamye mushize amanga, ntacyo tuzaba, turarinzwe n'ingabo zigenda n'ibendera, ntawe uzadukoraho. Imana ikumpera umugisha. Nitwa Profete Mukristo Richard. Ufite undi mutwaro cyangwa icyifuzo, uranyandikira kuri iyo nimero. Iyi video yirungikire buri muntu wese ufite w'inshuti yawe, uyimuhe nk'Imana umuhaye, kandi uyishyire mu magurupe. Ndashaka ko iyi video buri muntu wese wamenye Imana aza kuyakira kugira ngo amenye icyo gukora. Urabumfashije ivugabutumwa kandi urabumaramaje Satani. Wiyigumiza muri telefone, yirungikire abandi bantu nk'uko nawe uyakiriye. Imana ikumpera umugisha.